Jatend loche nanga mar hoho mar Okaka kata iluongo kanyo Regional Commissioner e gwenge mag Rift Valley migosi George Natembeya koro ogwe tao. Natembeya koro nogwe tao e lemo mare no mabende koro osebedo koro mako kuom thuolo malach ahinya mondo mi koro dhi olar kom mar Governor e County ma Trans Nzoia yiero no mabende biro dwe mar 8 higani. Natembeya mabende koro nogolo lendo ma kamano e apise mantiere e log tich mar Rift Valley kata log tich mar hoho mar Okak mayudore e boma ma Nakuru. Natembeya owacho ni osetiyo kuom higni mathoth ahinya ne piny owacho mamalo kendo koro en thuolo ma dwani mondo koro dhi otine jopiny. Oduoko erokamano ahinya ne jotelo mopogore opogore motelo kanyo kod Ker Uhuru Muigai Kenyatta, jatend migawo mochung' ne weche mag arita Dr. Fred Matiang'i gi jotelo mamoko e migawo no ma osekonye mar neno no miye sir kinde duto te mabende koro nokedo to kod njore to kod timbe maricho e gwenge mag Rift Valley. Olando ni koro odhi laro kom mar Gavana ma Trans Nzoia yiero ma dwe mar 8 higani kendo koro dwani mondo odhi ir jopiny mondo mi otinegi e kaunti no. Mano biro seche mabende koro doho to yande koro nyicha pod ochungo wach mar mondo koro jotelo mago bende koro nitiere piny owacho ogweyo tao chop giko mar dwe mar 2 kaka chik mar odwaro. Thoth jotij piny owacho kata kamano geno ni koro biro dhi gwe tao mathoth ahinya nyaka chopi kaluwore ni gidwaro dhi mondo gidonje e paw siasa mondo mi gitel ne jopiny. Rift Valley umefika na ningependa kwanza kuchukua nafasi hii kwa heshima kubwa kabisa kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwa kunipatia nafasi kuwa ofisa wake wa kuangalia masuala ya serikali kuu katika bonde la Ufa, na kwa ile support ambayo amenipa kwa ile miaka 2.5 ambayo nimekuwa hapa. Sio rahisi kupata support ya rais wa nchi kwa masuala tofauti yakifanyika na kipiga simu anapatikana, na amekuwa wa karibu sana. Kama ofisa wa nyanjani ukipata support ya aina hiyo, pia unafanya kazi kwa nguvu, ukijua kwamba wala ambao wamekutuma kuja kufanya kazi they have your back. Ningependa pia kumshukuru waziri wetu, waziri Dr. Fred Matiang'i, ambaye pia amekuwa karibu, amekuwa mshauri na pia amekuwa kupatikana kwa urahisi sana. Kama kuna jambo wakati wowote mchana ama usiku ukimtafuta utampata, na mnajua bonde la Ufa liko na mambo mengi, mara nyingi ushauri unahitajika. Ningependa pia kuchukua nafasi kumshukuru pia kwa moyo wa dhati kabisa our Principal Secretary Dr. Kibicho, Karanja Kibicho. Amekuwa pia mshauri wa karibu ambaye pia ni immediate supervisor wangu. Mambo mengi sana ambayo tumekuwa tunafanya katika bonde la Ufa, masuala ya usalama, tumekuwa pia tunawashirikiana kwa karibu sana. Na pia niwashukuru wale maofisa wengine ambao wanasimamia idara mbalimbali za usalama, aswa Inspector General wa polisi pia ambaye tumekuwa karibu na yeye, DCI Director George Kinoti ambaye tumekuwa tumefanya kazi kwa karibu. Hakuja kuwa na any barriers. Kama kuna jambo lolote kuhusu management ya usalama, wamekuwa karibu sana na nashukuru sana. Ningependa pia kuwashukuru wenzangu ambao mnaona hapa, county commissioners. Hatungefaulu ile kazi ambayo tumefanya kama wangekuwa ni wazembe. Hawa maofisa ambao wako hapa, kila mmoja wao amejukumika sana katika kaunti yake. Mnajua Rift Valley iko na 14 counties na wamefanya kazi vizuri sana.